harus dipilih lah. Ano kajing yung lumpiang jong tipo nak kulit sa sisen hati itu. Dia kumpulai toyo belalek limpa kalat bo uang bau ni profesor sekolah uang join biang kini office kini North Eastern University mentah kesini tak kelong ke atrik Desember andai penban ni nak kalian kajungi ni naduk kesini bakal alat hi ke notification bu uang bu join ni langsung ni gigit ki bakal naduk gigit wan naduk gigit 6 ni syong ki kena semua kuliah jembrok kini ke university kebangi lagi ki bakal di tunjuk menin ke janmi tu nilai syong haduk mentam stamp di mentan hi khamshang dia ni ba kata ke kajing shimsti yang so khatsan ski nak kalian komisi di entahi nak kalian kajing keruak percaya kalau ba ai bu shim kata kasti haduk tak debu lakut kita katem ke jeng pane uni senan ke universiti nak kalian kajing hi keruak percaya kalau ba dalili ru minum ailat uni profesor sekolah bu unjuk kejap yang ke universiti lanu ru ya kumflai hi nak kalian ke ministry ru kala extend ya ketuka kesni banang ban hello ke inquiry committee di nak kalian ke sekolah ru lesi dan tak apa kata inquiry di public di kumflai hi uni ru semesti kumpulasi kumpulai nak kalian ke ministry hi ketuka inquiry committee ini ru cek entai di sini bu semesti dalam cek Kembang ya ini ka jing persang visi wat lagi labun ki jing kendrum ki bami ni namar jong hrai ya i kadang ka jing persang pat ban nyau ben ni ban pendam ki samla da ka baki tu ong dengan wan join dia kita ni ben ong la teri kumba nilai ini dengan ka la thai bo ma kene kat nu la pha kita kisti ki bapir station ministry andai ngan ong IP ko wiru nang tu kamdi sim na satya kade ke badai utho dei nadu ko post por kisti ke bapir ka jingi ki bapir ka dan university kata bor khat nyala banduksa dei nakani yang nakaliang jong uni profesor syukla ulong be uba adaman ulong be ubali don bo nak post por am sim la buram chu ik try jala ni samla puli jo kan ni school ba di kumtahi nakaliang ka jingi nak post por hi ni pha kita jing ujor ndengi bo sim la dan kanu nu ka jing tre di mentaru ke kenti ngingit scam bak kumtiru dan pak menunu ke respon ke babiang banang ba indesho kaca ini profesor benjuk cap yang ini mesti PE pekat ni ke jingi ki jingi nu sini ni konggu bangi syaksan amsyam ladan kenu ke jingwan approach nak kalian ngajulu andai ulasmu hadin kat tu kat ni sini la dalayak san dus ni ulasmu ba amsyam ladan la chu ula persang banang banyak frame compromise andai nadu ke sini ni kong bangi pak jing dawa usim sting ben kadang nak kalian kejungi pui hadok ni keput orang bangi hak syak tangan buat kunjuk belum syak ailat chu uni pun wan rung kani ke university kumu plai kani ke jingi kunjungi kamde tang namta kani ke jingi kunjungi kamde tang namta ke samla puli ke kani ke kenti ndai kade namta pateng bat ki kunjukti bat ki persai bantuan ki jungi kani ke celah bagi nyok kita puli ke babiang bat kunjuk ke infrastruktur bat nadang sedang ki senjam tu Kami jom bisi kekut ausdam arja tahun dia. ki senjam pat ki jong thi ki bakin sim kat bom pat weng yo visi na kani ka school ba Nak kalian kejungi hi kat badangnya ketuk komiti ingin scam akan kandan kanu respon ke babiang ke ngimnum sim kanu karai le keruak ke besar kalau ngimnum aila ju bunyu pecah dedap kita komiti kat badangnya kita ke inquiry komiti ngimnum aila ju badang bunyu pecah ke universiti kai ke bidan banang Habidi bagi classes ingin sa syong ship pekat cibet bagi niki kita kaji dan kat bagi isu di unit tunjuk ke niku sa syong pekat bagi in sa ira meeting pak ke bang in chim kini si di mana kat bau long chim sti kini kat san kai ke bidan banang halal ke jingpan security isu penbanjung new BC kumu pilai sti ke paper company kong hi dega sarkar jelahi ke ba security ban ong ban ba umi nak ni university ba unet airport ban unet pat cika ba dan mata dari penban ulaben ni sarkar jelah ba tunjuk ka di kulit juga jelah ba uang ba kimbiang ba 8 penban pan ke security na sing na sarkar kimi di tahi ni pen i ba new brio
wala dengi rap na ko sport dengi trailang dengi pasang bensutu ni brio bensutu pasang bet benpeni bangingi duna bat ni nimlong ki kita mungkin snap ini kita ki brio ni khat be yeldi udi bahalot bot udi be brio badai dai ko mutlai kat nu gini gi nang ki ni ngadu ki ni huta ni husa ki meta ki kesu ni unit ni husu bat ki kun ki baper ki pesak ju ni hande am sem ladan kata kecing leran barang ban kubur kata kecing leran ni sak ku be budi tau brio perkuat bapiang bat am sem ladan kata kecing leran hande kan ai ki ni ko sini ko mo jang ni am tan ni ka ki kam baha ba ulale hande gun tang kijing bakla hande kata ru am sem la kubur nak kaleng ke suku Ular kucing wan lum yang berpilihan ini nuhum taksi. Di syak makai hati lak buat dari sini belola kadang kadang semua tu vice chancellor berwan kejap yang ni ka sekolah pak tunjuk ban sembiang itu office ketemu vice chancellor dari kat di bidang ya ini jadi suku saya bah inquiry committee kadang ya buat kumpangi ni ada tentang lain lum baru kisah boleh hanya buat ni ada hak ni kerja ka gitu ban yang persyak yang beliau wan rung yang sekali sekolah pak jongi kumpangi tip na kumpangi lain kerana duka sini mereka bayau ni beliau di dalam kumdo ngin yang su nak yang di samla beliau di kumpangi lain biru ba nak yang mau lain tahun baru bila kentaj ni beliau bat ini menstu apakah mulai tahun baru kahap apa jeng pet joka schedule kata kini darbar ki constitutional body but ini menstu ba uni ubreu lada upwa banwan rung bi anch ni ka jela ka jungi hak ni ka jaka ka jungi kadai ka jeng bam ken snap yang ni ki try jela ki try meluk tiada kaliang kaseng ka khasi student union nehu unit nginum pediang dalele dalak dep ne nadu mentasni kasni ba umi da kani ka university kadai kasni ba khaddu ba undan yuk kejat kani ka university tiada kaliang ka jungi nginum pediang su uni ubreu ada long kondom no kanu ka result ka bami ko inquiry committee ru nginum pediang su Tinggi pagkadan kata kacing persyang jung iban wan gubor justi hani po sekolah ka ik berkidan ben ang lakukan. Ka jing rung jubor ke jong u kumpang ada ong ba kat ba kadang ya ke inquiry committee persyak ya no ire ya no ta ubriu unum la ben join ya kanu ko office ka jing long jing rong biet jong u ka jing pau ka jing long ri klau jong u bat ka jing kwa ban yu roj bat nyon ben yang ki try meluk kam tam ki ba de na kan ka than ka jungi